yagizwe umwere. Tangaje agira ati Silas ibyayisuni ku murongo yabaye umwere, ubu tuvugana amaze gusohoka mu igororero rya Ririma aratashye. Mu minsi ya mbere uriya mwana bakimenya ko atwite twagiye tubibagaragariza ni musaza wa Divine ubwiwe. Silas rero nubwo namureze pe simuzi. Silas ntabwo murahura? Ntabwo turahura, unamunyeretse gutya ntabwo nagenda nawe akagenda. N'amafoto ubona gusa? N'amafoto mu ibigeragezo biragwira njye ubunarumiwe, iyo wari kugutabara ari ukwishe bitera agahinda, abageragezwa nuko babavuga muje mwicecekera, hari impamvu itumye mbivuga gutyo wowe yitega amatwi, abavuga bafite iminwa kandi umunwa kuvuga niko kazi. Turabashuje mu izina rya Yesu tubifuriza amahoro y'Imana. Amakuru mashya ari kuvugwa uyu mwanya niko umuhanzi Silas ibyayisuni ku murongo, umuhanzi uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Amakuru atangajwe n'iki kinyamakuru gikorera mu karere ka Bugesera, gikoreshwa n'uyu munyamakuru witwa Kariza, atangaje yuko amakuru amugezeho yuko umuhanzi ibyayisuni ku murongo amaze kuba yageze hanze yakize sheni nk'uko mu mvugo z'ubu babivuga. Uyu muhanzi wamenyekanye ku ndirimbo ibyayisuni ku murongo imico ya se, indirimbo yari ikunzwe cyane abantu benshi bakunze, yitwa ngo si yabibatumye, indirimbo yakoze ku mitima y'abantu benshi. Byaba ari inkuru nziza kuko niba hari inkuru zababaje abakunzi b'uyu muhanzi Silas, nanjye ndimo, n'ifungwa rya Silas. Amakuru yari ahari ari kuvugwa, yavugaga yuko abamushinjaga yuko Silas umukozi wo mu rugo babanaga witwa Divine, yuko ngo yamusambanije bakabyarana umwana. Silas rero aza abifungirwa bihakana kugeza n'ubu ngubu ntabwo yigeze yemera ko uriya mwana ari uwe. Hatanzwe ibimenyetso bitandukanye, akomeza kuvugwa amakuru avugwa n'uyu munyamakuru Kariza, avuga yuko ngo bagiye gupimisha DNR ariko nta gisubizo twigize tubona cya nyacyo nimba koko uyu mwana ari uwa Silas. Yaciyeho rero iminsi uyu muhanzi Silas ibyayisuni ku murongo yarafunzwe. Amakuru menshi n'ubundi yatangwaga n'uyu munyamakuru Kariza, niwe wavugaga uko byagenze, asobanura uko byagenze, ndetse n'uyu mukobwa Divine, nibo bantu bombi bakoranaga ikiganiro basobanura uburyo Divine bagakorana ikiganiro, akavuga yuko bari we babyanye umwana. Nyuma yabwo Silas aza gutangaza, ariko nta gihamya twabonye, umuhungu wa Silas avuga yuko ngo Silas yavuze ko umwana ari umwana w'umuhungu wa Silas. Nyuma yabwo murumva hagiye habonekamo utuntu dutuma abantu benshi bibaza ibintu byinshi, byabaje abantu benshi kubw'iyi nkuru itari nziza y'umuhanzi uririmba indirimbo zo kuramya Silas, byababaje abantu benshi. Rero byaba ari byiza inkuru ibaye nziza koko iki gisebo cy'umuhanzi Silas kimuvuyeho akagirwa umwere, byaba ari amakuru meza. Rero ni amakuru ari gutangazwa yuko uyu muhanzi wari ufungiwe Ririma mu karere ka Bugesera yuko yamaze gutaha kandi yagizwe umwere. Rero amakuru yaba ari kuvugwa yaba ari meza cyane, kuko uyu muhanzi abantu benshi baramukunda kuko yakoze indirimbo nyinshi abantu benshi bakunze. Ariko uyu munyamakuru Kariza namubonyeho iyo mico itari myiza, nubwo bamwe bamushyigikira, ari mu bantu bagize imbaraga mu kuvuga ibya Silas cyane. Yagizwe umwere rero byaba ari bya bindi ngo urucira mu kaso rugatwara nyoko. Rero ntago biba ari byiza, kuko Silas nimba hari ibintu byanamubabaje
ni byaba n'uyu munyamakuru nawe byaba birimo, gusa biraba ari amayire. Silas akaba yagizwe umwere, byaba ari inkuru nziza kuko yabakuyeho icyashi, kuko biri mu bantu byababaje uyu muhanzi Silas kuba yarafunzwe, yaba yarafunzwe arengana. Amakuru acyari, turaza kugenda dushaka aya makuru, turaza kuyamenya. Bari mu karere ka Bugesera baraza kutubwira uko bimeze, nimba koko Silas yaba yari hanze. Rero nk'uko iki kinyamakuru cya Karere tubikesha uwari gutangaza amakuru nk'umuntu uri hafi yo mu karere ka Bugesera, umeje kubivuga ko Silas amakuru amugezeho yuko yaba yagizwe umwere akaba yatashye. Ubwo rero byaba umwana ari we cyangwa atari uwe. Ushobora kuba uriya mwana babyaranye wenda yemeye kumufasha, cyangwa imyaka y'ubukure yari ayifite, kuko abantu bahise bibaza se koko uriya mukobwa nk'uko bigaragara wasanga ko imyaka y'ubukure yari ayifite, cyangwa Silas yemeye kumufasha. Aya ni amakuru tutaramenya, ariko ikigaragara niko amakuru akomeje kuvugwa uyu mwanya mu gisate cy'iyobokamana kuri iyi mihanda, niko umuhanzi Silas byahise uri ku murongo abantu benshi bikundira yaba yatashye ari mu rugo rwiwe mu karere ka Bugesera. Bakunze tubana buri munsi, ndumva uyu mwanya mbaga nshaka kubagezaho aya makuru ari gucicikana muri uyu mwanya, kugira ngo mumurize abakunzi ba Silas byahise ni ku murongo, yuko inkuru yaba itashye mu matwi y'abanyarwanda n'abari hanze y'igihugu, y'uko umuhanzi Silas byahise ni ku murongo yaba yatashye ari mu rugo. Turakomeza tubikurikiranira hafi, tumenye ukuri kuzuye, ariko aya nawe ni amakuru meza. Umuntu yatangira kugira ibyishimo mu mutima y'umunezero yuko Silas abantu benshi dukunda yaba yageze hanze. Yewe niyo gushimwa Daniel, bakunda cyane, mukomeze mugire amahoro y'Imana, ndabemera cyane. Niba bwari ubwa mbere ushaka kubana natwe, nakundi wabigenza ukora subscribe, ukajya ubana natwe inkuru ikigera ku rubuga uhita uyibona. Mukomeze mugubwe neza, mukomeze mugire umutekano n'amahoro mu mutima wanyu. Amakuru turakomeza kurikiranira hafi, nimba ukuri kuzuye kwa Silas nimba yaba yageze hanze, ejo ukuri kose kuzaba kwamenyekanye. Andi makuru azakurikiraho nabwo